Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, na le trafo sa ntswelengwe re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana a di ketle mmogo ka tshedimosetso. Mopresidente Cyril Ramaphosa re fa lefatshe le ka netefatsa tshireletsego ya boitekanelo jwa bomme le masea le bana. Seno se ka tokafatsa boitekanelo le botsogo jwa batho ka kakaretso. O buile seno kwa kokwanong e ka ga bomme masea le boitekanelo jwa bana kwa New York. Ramaphosa o tlile go nna bontlhangwe jwa kopano kakaretso ya ngwaga ya ditšhaba kopano. We will lift millions of people out of poverty as well and advance the cause of human progress. We will help to also close the gap between men and women, a gap that continues to grow around the world. I'm therefore particularly heartened that we have managed to convene this session and to have a group of leaders and advocates from around the world who continue to work on these issues. Women and children and adolescents continue to face escalating challenges to their health as well as their well-being. Almost 800 women still die every day from preventable causes related to pregnancy as well as childbirth. 95% of these deaths are in low and middle-income countries. Kabagare mo Presidente Ramaphosa o dirile boikuelo jwa gore go tlhabololwe tsamaiso ya thulaganyo ya tsepamo le tiriso ya lenaane tsamaiso la matlole mo lefatsheng. Ramaphosa a re go tlhokega tsereganyo ya ka bonako ya go rarabolola ditlamorago tsa COVID-19 le phetogo ya tlelaemete. There is an urgent need to transform the global financial architecture. In the face of growing protectionism, we need to ensure a fair, rules-based, multilateral global trade system that gives developing economies equal access to world markets. South Africa welcomes the important steps taken to address the impact of the current global economic crisis on low and medium income countries through the mobilization of additional financial resources for the 2030 agenda. South Africa also joins the call to address the fundamental development challenges that have long characterized our unequal world. This requires targeted investment, technology transfer, capacity building, and especially in key areas that have to do with industrialization, that have to do with infrastructure, agriculture, water, energy, education, and health as well. Monogai, tona lefapha la merero ya selegae ngaka Aaron Motsoaledi o dumela fa kgotlatshekelo e nngwe ka tla ka tshwetso e farologaneng le ya North Gauteng malebana le makwalotetla baagi ba Zimbabwe a go dira go tsena sekolo le go nna monogae ke gore ZEPs. Se ke jaaka tona a nganga gore tshwetso eno e ne ikaegile ka melao ya tsamaiso. Kgotlatshekelo e beetse thoko tshwetso ya tona ya go phimola makwalotetla a baagi ba Zimbabwe. Tona o ikaelela go gwetlha tshwetso eno e a kayang e ka nna sekai se se kotsi. Babueledi ba ba emetseng tona ya lefapha la merero ya selegae ba ngangile gore kgotlatshekelo kgolo ya North Gauteng e dirile phoso fa e ne e buisa tshwetso ya go fedisa phemiti ya baagi ba Zimbabwe ya go nna go tsena sekolo le go dira mono Africa Borwa ZEP go ya ka tsamaiso mme seng go ya ka molao. We say that when one looks at the features, that this was a policy-laden decision, and therefore the only way the court, the only way the minister's decision could be attacked
is whether the minister's decision is rational. Tona o tshwanelwa ke go supetsa kgotlatshekelo gore boikuelo bo botlhokwa ebile bo ka nna le dintlha tse di maleba tse di tla thusang go fenya kgetsi. Babueledi mo boemong jwa ga tona ba dumela gore fa go lebelelwa dintlha kgotlatshekelo kgolo ya boikuelo e tshwanetse ya ba rebolela boikuelo. Le fa go le jalo Helen Suzman Foundation e nganga gore kgetsi eno e bonolo thata gonne ga ena dintlha tse di utlwalang. There is no court in South Africa that would ever say that the minister is entitled to make a decision which profoundly impacts on the lives of many, many people without hearing from them first. Katlholo mo morerong ono e sekegilwe. Batlhankela ba tsa pharakano kwa profenseng ya Limpopo ba re ba belaela letsapa ile lona sebako sa kotsi e masisi ya tsela e o fitileng ka matshelo a badiri ba moepo wa Ditaba Venetia ba le 12. Bese e neng e rwele badiri e thulane le traka mo tseleng ya R572 ka fa ntle ga Mosina maabane thapama. Dipatlisiso tsa ntlha di supa fa mokgweetsi wa traka a ne a latlhegelwa ke taolo ya sejanaga mme sa thulana le bese. Kotsi diragetse ka ura ya bone thapama fa badiri ba ne ba ya tirong ya bosigo. Dipatlisiso tsa ntlha di bontsha fa mokgweetsi wa lori a ne a tswa mo moleng wa gagwe le go thulana le bese. Batho ba le 20 mo banna ba le 18 le basadi ba le 2 ba tlhokofetse fa dirori ka bobedi di kapa molelo. Bakgweetsi botlhe ba balelwa go bao ba tlhokafetseng. Ba le 4 ba dikgobalo tse di masisi ba potlakiseditswe kwa maokelong a farologaneng. Bothati ba tsa pharakano bo bega fa mokgweetsi a ne a sena license ya go kgweetsa dirori mono Afrika Borwa. We are not saying foreigners must not come and operate here, but only those who have proper documents. And we want to send a very strong message to all our law enforcement officers. You are not negotiators on the road. Setlamo sa dibese Hope Transport sa re mokgweetsi o na le maitemogelo a dingwaga di le 13. Setlamo se na le kontraka ya dingwaga di le 5 ya go pega badiri ba le 5,000 go ya le go boa moepong letsatsi le letsatsi le moepo wa Venetia. During night shift, we normally send best amongst us, and this driver that we also lost yesterday is one of the best. He's been driving for over 13 years on this road to Venetia mine, and we've just checked his record. He has done over 1 million kilometers without any incident. Khabagare moepo wa Ditaba Venetia o emisitse ditiro tsa one maabane go thusa badiri ka kalafi. Part of this investigation will definitely be involved because these are our employees. We use this road and we want to make sure that we can ensure that people go to work and drive back home safely. Dipatlisiso tsa se bakileng kotsi di santse di tsweletse. Khantele re go boditse gore o lebegang toa ya go thibela dikotsi tsa tsela mo nageng e le makgwakgwanyana. Se ke jaaka batho ba le 12 ba tlhokafetse mo kotsing ya tsela e akaretsang bese kwa Limpopo. Tota o akanya gore go ka dirwa eng go thibela dikotsi mo ditseleng tsa naga mme wa rabile jana mo WhatsApp. A lefapha le nne le matsholotsi bogo gangwe le gape go ruta bakgweetsi go fetola maitsholo a bone mo tseleng. Gonne se se tlisang dikotsi mo tseleng ke nkane e dirwang mo tseleng gonne ga gone itshokellano tota fela mo ditseleng tsa rona mo Afrika Borwa. Ne ke akanya gore ga puso ya rona e ka oketsa borra pharakano mo ditseleng ba nna gone bosigo le motshegare mme ntse ba tshwere yone metšhini e tlholang gore a bakgweetsi ga ba itshela yone nnotagi mme gape puso ya tswa ya gagamatsa melao mo ditseleng gore yo fitlhelang a tlodile molao mo tseleng a tseelwe dikgato tse di gagametseng. Puso ga e oketse borra pharakano gore ba nne bantsi gore ba kgone go tlhomela tsona dikotsi tsa ditsela mme ba tsenye le di-camera ka gobaneng gona ne ga o sa tle go le safe. Farisela pele kgosigolo ya morafe wa maZulu Misi Zulu ka Zwelithini o tlhotsa etetse ntlo ya segosi ya kwa Phindangene go tla go tlhobosa le go bontsha tlotlogo Prince Mangosuthu Buthelezi yo bolokilweng mo bokhutlong jwa beke. O na sa tsenela phitlho ya ga Prince Buthelezi ga a jela lelapa leo nala pele ga phitlho e le go latela ditso le dingwao mme o ne a rometse kemedi tsa maemo a kwa godimo go mo emela. Mina bengimbona njengengelosi kimi
njengendlozi eliphilayo. Ngithokoza kakhulu esizweni sonke sikaZulu. Ngithokoza kakhulu wonke umndeni kaButhelezi. Abanye abangomalume, abanye abazukulu. Nikhona sibonana. Ngithi doloqina. Nathi sizoqina siqinele nina. Motho a le mongwe o tlhokafetse morago ga molelo wa sekgwa o sena go lakaila kgaolo ya Phalaborwa kwa porofenseng ya Limpopo. Alec Osmas o tlhokafetse letsatsi kwa bookelong morago ga go hema mesi e kgamang ya molelo o ka nako eo a neng a leka go sireletsa dithoto tsa gagwe mme a feleletsa a ngongorega ka mafatlha a thibaneng. Bokana ka mafelo a 14 ya Phalaborwa a amegile mo molelong o. Dipadi tse dintsho le monkgwa wa mosi ke tsona fela tse o ka di bonang le go di utlwa mo torotswaneng eno ya meepo ya Phalaborwa fa ba malapa a 13 a tshwaragane le go rulaganya gape matshelo a bona. Ba lelapa la ga Osmas ba mo kutlobotlhokong e tseneletseng ba tlhokafaletswe ke rre wa lelapa letsatsi morago ga matlhotlhapelo a molelo. Last night we were informed that he unfortunately passed away. So that is adding an extra sadness to our community. Because he was a pillar in this community as well. Se ene ele fa badiri ba barataro ba neng ba dira gona mme lefelo leno le shilelore fela ka lesego mothapi wa bona a re o tla ba thusa go ba batlela tiro kwa bathaping ba bangwe. We will definitely help our employees financially. Lefapha la dipuso selegae kwa Limpopo le solofeditse gore le tla thusa ba malapa a amegileng. We have got our teams now on the ground to want to check exactly how many victims are affected so that we can come in and look. Ditshenyegelo tsa molelo ono ga di se ditotobadiwe. Setlhopha sa baagi se se neng se tšhagetse kwa Diamond Park ka fa ntle ga toropo ya Kimberley kwa porofenseng ya Northern Cape ba ituma sekgono go tswelela ka ditshupetso go fitlhela puso e ba agela matlo. Ba re puso e reteletswe ke go diragatsa tsholofetso tsa go ba agela matlo a 104 mo lefelong leo. Maikutlo a ne a phahame nakong ya boipelaetso ba baahi Diamond Park Kimberley. Bana ba ile ba thibelwa ho ya dikolong mme ba bang ba basebeletsi ba ile ba thibelwa ho ya mesebetsing. Baahi ba kgenneng ba ile ba kwala mebila ka dithaere tse tukang le dinthwana-nthwana. Baahi ba hlalosa ha ile kgale ba le lenaneng la phumantsho ya matlo empa sena ha se so phethahatswe. Go bua nnete ke pelo botlhoko. Jaaka le bona anong go na le bagolo ba ba dulang kganong ga ke pelo botlhoko. Go tlogela batho ba nyena ba dulang mo ga gona di-toilete, ga go the basic needs ga gona se diragalang ngwana. Ke pelo botlhoko e kutlwisa motho pelo botlhoko. Ba ipelaetsi ba tlaleha ha ho bile le dikhampani tse tharo tse neng di tshwanela ho aha matlo empa projeke ile ya putlama. We are out for a vote of no confidence also against the council and the ward committee because they've not been active in our community. Because as you can see now, the community, we are standing here on our own. There's no one fighting for us. There's no one going to meetings for the community. Lefapha la bodulo le re kgallo ya matlole le digulagulano ho batlang ho una molemo e le tsona tse sitisang ho phethelwa ha kao ya matlo. Re kopile tšhelete go tswa ho ministera gore man re fe tšhelete e lekaneng go ka lokisa di-projects tsa rona gore di kgone go ka dikata. So ha re ka fumana tšhelete ewa then re tlatla hape Diamond Park then re tlo lokisa se le reng ha ra stetela. Le ha lefapha le na le ditekanyetso tsa dimilione tse ka hodimo ho R300 a diranta le re ha wa lekana. Thabiso Khadebe, SABC News, Kimberley. Fa re tswela pele baagi ba mafelo a le mmalwa a motsesetoropo wa Soweto mo Johannesburg ba re dimitara tsa prepaid tsa metsi di ba fa mathata ebile ga di dire sentle. Kwa Orlando West baagi ba re dimitara tse di baka go kgaoga ga tlamelo ya metsi nako le nako. Bothati jwa tlamelo ya metsi Johannesburg Water bo mo lenaaneng la go tsenya dimitara tse mo mafelong otlhe a welang ka fa tlase ga toropo ya Johannesburg. Baagi ba Orlando West ba re metsi ga a tswe sentle mme ka nako e nngwe ga a yo gotlhelele fa e sa le Johannesburg Water e tsenya mokgwa wa go reka metsi ka tiriso ya di-smart meters
e sa le di kene tsona di prepaid tsena di ntho tsa rona di tsamaya alright ba re kenyitse di toilet tse nyane ha o re hula toilet go skebe go tsamaya ke mathile le yona haholo go sa loke next metsi a kwetswe ke sa tsebe re go etsagala eng itse ba re ba tlo bulela metsi ya go blaster pipe ole jalo moagi mongwe ene a re o bone tsela ya go boloka metsi Mphongwenya a re o fitlheletse kakanyo eno mme a simolola go itsenya tirisong ka 2016 mme kgona go boloka diketekete tsa dilitara tsa metsi government itle o ba nsekile ke tswa go bona since 2016 gore batle ba to share gore e sebetsa jwang ntwena mhlomong bona ba ka nthusa or re thusane gore re tsebe go ikenya mo metsing ena Ngwenya a re mokgwa ono o tlhotlheleditswe ke tlhokego ya metsi mo nageng go le jalo Johannesburg Water ya re baagi bao ba sa ikamanyeng le tiriso e ntšhwa ba ka se kgone go bona ditekete tsa go reka metsi. The challenges the project has faced thus far include meter tampering and meter bypassing by residents. Some residents have also refused to accept the customer interface units known as CIUs. Upon switching on the prepaid smart meters, every household receives 6,000 liters of free water. Baagi ba re ba itsisitswe fa lenaane leno le lešwa le tlile go simolola mo ngwageng o tlang. Diteišene di le pedi tsa motlakase kwa masepaleng wa Tshwane tseo di ntseng di fetogile matlotla di tlile go dirisiwa go mekamekana le mokgoleo wa go kgaoga ga motlakase mo bogautshwaneng. Masepala o ikaelela go hirisa diteišene tsa motlakase tsa Rooival le Pretoria West moraga gore kgotla ya tlanegise tsitsinyo ya dingwaga di le 40 tsa semphato sa puso le ditlamo tsa poraefete. Batlhankedi ba dumela gore semphato se ka thusa masepala gore se ikaege fela ka Eskom le go sireletsa baagi go ditlamorago tsa kgaogo ya motlakase e sa rulagangwang. Procuring and generating at least 1,000 megawatts of electricity in the next 3 years. The city of Tshwane uses about 2,600 megawatt. So that would have a significant impact on our energy independence from Eskom. We also then obviously have to look at the configuration of our network, because if we produce energy independent from Eskom, it has to be fed in to the network. There are technical issues that they need to look at. Tinedi de kalo mo gaetse go gopola gore dikgang tsa rona di a bonwa mo mafaratlhatlheng mo X o ka re fitlhela ka @ditaba_dikgang mo YouTube ka SABC ditaba_dikgang re boetse re teng gape mo Facebook ka ditaba_dikgang_. E re pele re kgaogana le wena mmogedi yo montle re go tlisetsa maemo a bosa naga ka bophara le ke lebogile kgaje. le musi me mogaetse madume a re bana ponelo pela maema bosa mabosegong jo ga mogole mo tsatsing la ka moso go bontsha fa go tla go thibela ka kwa province ya ka kwa Limpopo Mpumalanga ga mogole province ya ka kwa KwaZulu-Natal me re lebella mo tsatsing la ka moso teng go tlana le masarasarana a pula ka kwa province ya ka kwa North West le dikarolo dingwe tsa province ya ka kwa Lesotho me go tlana le lekhubu ka kwa province ya ka kwa Western Cape re tswela pele re lebella digrata tsa rona tsa di temperature tsa maema bosa ga re lebella province ya Gauteng Springs e tla beke me go digrata di le robedi mo mosong me tla thutafala ka digrata di le 12 le borobedi fa Johannesburg yone tla beke me go digrata di le 12 le borobongwe me re lebella province ya kwa Limpopo teng Phalaborwa go tla bogole mogote ka digrata di le 35 fa Tanzania yone tla beke me go digrata di le 30 me re lebella province ya kwa Mpumalanga teng go tlana le masarasarana a pula me Sekunda tla beke me go digrata di le 12 le borobedi fa Emelo mo mosong tla beke me go digrata di le 10 me tla thutafala ka digrata di le 12 le borobongwe me re lebella province ya kwa KwaZulu-Natal teng Richards Bay go tlana le tlhabo ya letsatsi me tla beke me go digrata di le 12 le bosupa fa Ulundi e tla beke me go digrata di le 13 me re lebella province ya kwa Eastern
Cape teng go tla nna le tlhabo ya letsatsi fa komane yone e tla bikeme go digrata di le 3 mo mosong mme tla thutafala ka digrata di le 28 fa East London yone e tla bikeme go digrata di le 22 mme re lebelele province ya ka Western Cape teng Riversdale e tla bikeme go digrata di le 7 mo mosong mme tla thutafala ka digrata di le 23 fa Mossel Bay yona e tla bikeme go digrata di le 19 mme re lebelele province ya ka Kurumane teng a pintene go tla bogole mogote ka digrata di le 31 fa Kurumane yona e tla bikeme go digrata di le 30 DR e tla bikeme go digrata di le 7 mo mosong mme re lebelele province ya ka Free State teng Bloemfontein mo mosong e tla bikeme go digrata di le 5 mme tla thutafala ka digrata di le 30 fa Ficksburg teng mo mosong e tla bikeme go digrata di le 5 mme tla nna mogote ka digrata di le 27 mme re konosetsa re lebelele province ya North West teng Lectibeke e tla bikeme go digrata di le 30 fa Klerksdorp yona e tla bikeme go digrata di le 31 Swaziland yona e tla bikeme go digrata di le 30 mme mo gaetsho ka go rialo go tswa ka magoro ga se go latlhana a re kopane mo nakong e tlang a nne boroko